Normal kan yam be kamal kan online TV channel. Joban lingwa me government official re which ka South Sudan ka yambio chaje bartiang ka war ban job me ban jelinken. Kan kono nyamre le kan me mi jiram jidit ka no online TV channel gorjen ojin bishonkel kan online TV channel ka support ndana bikame ko de notification bell de jatwan mi jiram jidit ko de latiti de kan chamala shupkiji aban job me ban jelinga gwa ka jan kwas me ko ngai kondial kono lat ka rodiere wi ka South Sudan gwasi dan chana ko rajendo sharami mo mila quer ke government official ba rewi ka South Sudan charge nak ke charge peda drop ke charge nyurka na me ko la tok tiang ka jom shalat gwasi me gorno ba nyora yekel en wala shanga wal ngwan ka pay bakel ron kinan dangro wi jan dangro de chaban jom ban jelin kel ka dobrande kon likaja melat kono gwase me shalat de no nene shikume mentere wika South Sudan chela no sha ramimo government official sha je ki quer am me sha je bar tiang ka war sha bar tiang ka war wuda me jen wuda sha bar tiang ka war quer ki director dung gender child and social welfare no wooden pay contour ne la wuda me jenala quer ka director ka dun gender shall welfare re which ka South Sudan ko la ka jambio no jen gwada dan mena quarten no ka western equatoria wuda mo shale flip mashakal chaja mo ka bot chala do shaje nyurika da drop ka yambio nagori residential area sha bersho kade ka jawrana chalat gwasa me ka jawdan ku kon goro no banaling wajen wudu shal ka me major general Philip Madutong jen chen me chala do ramkel mi la western equatorial police commissioner ka jawdana chalat ka ja wudu me jen chaje nyur ka da do gwas mi che jenten ka jawdana chalat no ala shuka dangro content chabar jana wacha jien jala wa mi jala mo chaje ben ambush lochina chika to cha nyurika ko dobran cha nyurikeja an gwasama wa chaje chubar ka cha shuka dangro cha kabar no wudu shalga me Philip buna jana shela do ne netin kontin barka ha no jane chika wenken chikan ka mocha ka biene ke chika wide ni kan ka kumka komane so kuja mo kan ka kongich no shejo mo chaje kwen jane ne it responded to a distress call from a youth leader who reported suspicious individual near Komboni field wajen cha yode ka rami mala kwer ngani ka cha jogono take ne tigwekeno tete ka Komboni field ki gwat nan dio ja gwat mala ngarten wajin take ne tigwekeno ne to dong take mede kanalat no as a community leader and acting headman of the Nagro area, I feel responsible while on our way to verify the situation. We expectedly fell into an ambush. Janan would agree on a janalo we need a talk with a good native and corn shall jogano we can work a dong de they can let you jan kojan a community leader, a low acting community leader. Jan la Ramdan la Querca Nagori area. Janan gwal mo jan gwada kwa kala wa ambushtin ke shaka chaga nyurukatin chwa chu barchung nake cha jo mo cha jalat janai kanetan kontin tin cha mo kabot kan di tishuwan kian shikan ka kumtan jo da milin gwada me mena jalinga na mena ka jo chalat gwasa me janai war ka ta badak janai kan wenken kan kenen ko shikan weekend chikan mo ka ko manike ka masalo tala ramade ngai kake shukana barshung na ka daro jana chwaro shu to bo re bot jana ka kore shwa security force ka chu lalar ka shu na shu ga ben shwa shu bijaga gwasamo ka feel jan gwada dana ku tigda ko la kan ga ja ko bara chikana berga ja charo da chu chot pin jani aware no mo men barke janane to chik ben ko de kan kwak de kan ga ben kwal re wi ka yambio ja jo mo che ja kwen
Residents say the insecurity has left communities in fear and demanding urgent security measures. Ne rekonan tekere angwasamo chikanwe gorkeno de kagang de jalasangwasamo ko shagujano shatekanat gorgajano de community de connect. Western Equatoria Police Commissioner Major General Philip Madutong confirmed the shooting and said investigation are ongoing. Ramadan la police commissioner which me wa chaga yodeka ka chikan ladno kon tin gor ne o binay ka gor kan itin konte lat commission kanamo no Ramadan and chamu ka bot chakan no the perpetrator are still unknown ne content charek chajalat kan ka ngach kana our criminal investigation department and police are following late Madut said can terminate content la jidwere gor mute gareng mashalat ka tin gor kan ka gwad men ko kono gor lat ko na ka jan jow me man bana ngaj gwad me alare we ka so Sudan ga jan gwad special ne content la officially ki lat kuma ka yambio bana raja lon ka jan ki yambi ko yambio jan gwad dan tirik tu wante katen ta tari ka jan ai kono na tonga mi tiji ta katen alo jan kuma dung SPLIO ke kume dung mental ke nas no ke kume dung SSPD abanda na kulo yamek yo mishana cha ko mo kariya ke che je cha ko mo kariya ba kulo shakne tin content la jidwar no kanitin content kwana le target so ngai kon dial takting la lat ke kume so kume no mo lati shikar ton ke me shanga che tuok che kon no cha official mo sha jene but right now rameme me la kwera nin tambo cha nyoko mo gorgi jeno ba jene bat cha bare shuka dangro no so jo me jomo goro de kon dialaling bukon ngajeno kumisa Sudan tera maganga this time alamen let kene long alama shanga jeno tege jidwar shim larga jeno tege jidwar tege tin la jikum SPLIO la nediti de ne SSPDF ke kum SSPD abentere which la shabalada ba shabla yo ba kulo gujeno nediti ku kan la targetin kontel lat kum ne ken so no ma mudeten anyok de kon wenena jena ngumu welel karwada ka feel kanga jeno cha jogo no te kane ti donge keno dongde kare de kan lat ngumu weka je karwade ko security force ko lo shol ka kore e chirega mo she ja pen kaje de kon gujeno na mbote ka tinmude tike jeno jen ponde je Ramadan te kare we di en winimi karwade ngu ka je karwade ngu kan ro mo ka backup kan na weno ko jana wo chawo ambush chajo je karwade lo teleram to teleram to ko jan yot na je kan wo te kering mi chitwok te ne te ka feel ko community leader ngu jala karwade ke jamon ko mugi kono gwado me let me read it again. They shot me in both legs. I managed to hide in the bush and later contacted the security force who came to my rescue after surrounding the field. Mishi anene jana choka field karwade no ka shwai cho bar shong ka dangro an gom choro cho tore budbud ka sho security force cho yoreka ko le yadidi katin content charge ambush te kathaka bar janan wala bar jathaka no bode thini bode thike anyok ban me bara ngaj bogwa se me no be security force big ben ka you can feel you can surround then before kana ne wako mi jin ko la tok dei ne gu dia dei jogo no te mo to gwa mi de naw kulu wani jana lo wena we ka gulwal we ngulel ka ngai kanen wo tere teten so na me she store me clear so jo me gor jan wode jan waga yekel an bar nyo jo mu de en biate kamal chu je poro jan bu jan waga ne ko ken bye bye.